voin hi August ni som pakua sang ni som ni pakhat ni nga ni ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule tu na hian Myanmar news kan mu le hriat te kan on puang le don ani Burma sipai tlan chuak chuan CDF mindat hne na ral thuam tam tham taka hlan Burma sipai som panga lai an tlan bo Burma sipai tlan chuak pakhat chuan CDF mindat hne na aral thuam tam taka hlana tuna picture kan mu me khi aral thuam hlan dik tak chu ni in news chuan an soi MS series automatic rifle achikimin a hlan tela rifle atanga ka chu achi bomb le launcher bomb lian atel nual bok heng Myanmar sipai te hi 5.56 mm NATO silai mu mang an ni wangin M16 silai tenen an silai mu man en man trom thaya atha hle ni an soi Burma sipai in ral thuam a hlana wang hian mindat CDF teral thuam indai lo na po apu hruk pha viau ni an soi tin mindat CDF te hian an lo tiam nuai somnga le in hum him na mun thatak mai ba ka an boi pui chun zom do ni na langa tun maya Burma sipai hi anin ka boi lai takin anral thuam tenen anrel ruze uze to a CDF te hne na anin pezel nia soi thom te po aum hialani he sipai hian uluk takaruam man na nein anin ka boi lai takin mun pakata ral thuam te ye thukrum ma sajeta ti chuan in ka boi chu mangtang ka in tlan chu hun rem changa amangta ani ti chuan CDF mindat te hne na aral thuam thuruk na mun le thilom dan chiang taka hril nuwa cho anai kham tir zeta ti chuan ral thuam a thuruk chu CDF mindat tenen bo zuin CDF mindat te hne na August ni som pariat cho nu khan he thilomom takhi a hlanta ani soilan tong khan Burma sipai te hi D-Day soiri kan i wange ni an tlan bo na sa hle ni nan soya nge sipai council hi an sipai tam zok te hian an thlop lo zok hria thiam har ta hle ni nan soi tai dral thuam siam na mun number som pania sipai som panga te an ral thuam thanem tak nen August ni som pasari zan an tlan bo ti hriat ania hetia Burma sipai te an tlan bo tak zela chuan Burma sipai council chu anin ngai lo hle ni ring tu an tam ta hle ani Arakan army ten training tura an hruai chua paletua mi panga an tlan chia Chin state paletua township a thlani liam ta khan Arakan army ten sipai inopna lam training na tel tura an hruai chua pi chong khomi panga te chu Arakan army te vona wangin an tlan chuak ti tual chung mi ten an soi tual chung mi pakhat soidan chuan Arakan army ten training a tel tura an hruai chu kho chung mi panga te chu an ron tlan chuaka tuna Arakan army lamin an vole wangin an tlan chele to ti asoi Paletua township pi chong kholom om te chu ULA ral thuam keng pol din turin Arakan army lam chuan kho khata mi pathum zel ti lui nei nan hruai chuaka ral thuam keng rakhaing pol chuan Paletua chaklam le thanglam om khomi te chu thlama sa tangina khom tran to ti hriatani chung ti luina hruai chu te chu training an nei nuwa an kholama hruai tu na tho ti ran ni tu thu hriatania pi chong kholom chunga kho rang som thum chuanga oma Arakan army te hi kumsang ni som pakwa tangin Paletua thanglam pi chong lama anin kula tuna chuan Paletua township chunga mun ranga anin zar pharto ti tual chung mi te hena tanga hriatani Hakha a bungrophur motor lu te Burma sipai nan check ulukhle Chin state Hakha khuwa thon lu tur Yangon Mandalay line basa bungro te chu Hakha kholu don gate ta uluk taka check na thakhat don kalpui ni to thu tual chung mi ten hena tang hriatani tual chung mi pakhat chuan Hakha lu na gate ta Yangon Mandalay motor te chu an check na sa thei hlea Mandalay atangin zinga chuak taila tlailama thleng thei ni reng ma ila an check na sat ema wangin atuk zinga dai kan thleng thina chu gate ta chuan zanri angaya bungro tamjok chu min hlan thlak tira an enu luk khop mai hetianga an ti na hi kar ni kar thum vel chu ani towa tunma chuan hetiangin an strict ngai lo tuna chuan an en kim veka bungro then khat chu an honga motor po chi hni nan cheka private motor ho chu reivak lo an en nu an kal tir maya bungrophur motor ho chu an check na sa thei khop mai ti na soi
ha kha khu a hian tun ma chuan bungra phur motor lian atlan thina tuna chuan Burma Sipai Council te strict lutuka wangin cholkar khata voi ni voi thum vel chi an lut chuak thina ni kho chung dora bu fai bek lak lu le chuak lam thlengin sipai ten an chin chia thu hriat ani August ni som pakhat zandar ko vel khan Burma Sipai ten ha kha kho thar veng chung in tina lut chuakin family registration list a omzat nen in milin an chengem ti an en fia thu po hriat ani rualin Burma Sipai ten thu nei na an lak nuwa Burma Sipai ten poisoi lo mi pui chan om lova man le kongkal te mobile phone check sakan ni thu po hriat ani Mizoram lama Myanmar ral tlante COVID-19 vaccine in an chiu tran datahan po sinatalan danin India Marchak State Mizoram lama ral tlan Myanmar mi te chu Mizoram Health Department le tual chung pol rang tho ho na angin ngai poi mo le du sakna lan tirnan August ni som pasari tangkhan COVID-19 vaccine injection na kalpuani thu hriatani Champhai district a Myanmar mi te chu Mizoram State Chief Minister Puzoram thanga kai hruina le tual chung pol rang te tho ho na mangin he COVID vaccine injection theikan ni tin he na tan pui tu zinga Myanmar lami pakhat chuan a soi Myanmar mi te vaccine lak hi India siam chuan in avoi khat first dose injection tran ani chau thu hriat ania tundin hmuna Myanmar MP Member of Parliament somnile Chin State Chief Minister telin Myanmar ral tlan sing khat chuang chu Mizoram hun sang anom meka March thla khan India sarkar lei pui chuan Myanmar ramatanga India ramrika na local te chu dang tur le lolu to te po thon kir turin North East State te chu anora ma se Mizoram State chuan mani mihring puile u naw te har satna heider theini lo thuin Chief Minister le MP ten Central lam thrilin chom dolna peturin an lo ngen zo kani tahan kolkula quarantine center kharan tum Myanmar ma COVID-19 that wave tur ma seber chu kali miaw mi puite anti thaya July thachung kan ni tin COVID kairin hledam lo le COVID-19 positive chorwalin mi somni paruk vel thiji angan nia oxygen mambona po asang le bokani ma se tu na chuan kali miaw le ache vela COVID-19 thing kaidar na tlak niam deuta ka wangin tahan veng thenom kol kula quarantine center chu da chun zam lawa ti top mai tu mani thu hriatani quarantine center a thok pakhat chuan tuna khar ngal mai chu kan tum lawa en kol lai pani thum man lawma ni thum vel chu kan la en thlanga ronlu bel dang anom lo chuan kan kharang tuna aum lai pani po hi pon lam dam do ina anin son don nge kan threlo anni chuan pon lam dam do ina kanom to mayang chu an tia positive dam lo te point pon lam dam do ina inen kolan du to zoka chuta chuan doctorin en dikzi thaya keini lam hi chuan doctorin regular takin aron en theilo ani tina soi kalimiawa hian COVID-19 thunun na tur quarantine center pathuma oma kolkul quarantine center adam lo pathuma noma Airman quarantine center somle traditional medical hospital adam lo en kollai somanom mek ti hriatani kalimiawa COVID that wave intrantir khan quarantine center ma saber turin kolkul sarkar building chu mai ni somni panga khan quarantine center atan hontran ania tuna chon COVID thing kai chhong le dam lo an tlem tak ba ka mani in lama inen kolan tam chho tak zela wangin August ni som pasari tangin khar tura thutluk na siamania kolkul khua quarantine center honani thlathum chung khan emergency dam lo zathum chung en kolan ni ba ka COVID nat na tanga dam chuak sang ni donomin thiero somthum chung anom to bok ani kan peleta Burma Sipai ten mi puyen tong pong man August ni som panga khan Chin State chimlam kan pelet township a Burma Sipai ten kho chung then fai na ti chuan lam siamin silayan kap chiama kan pelet township a mi pahnian man ringot ani tun thlengin an la chuari lo thu hriat ani bok heng an mi man pahni te hi kongpui pi zo konga bike an chuan line an man ringota tun thlengin chu an la niri lawa he mi ma po hian mi som chung an man to a Burma Sipai ten mi pui an tong pong man ringot na chan hi engwange ti hriat ani lawa police station na an la hren thu kan pelet township tua chu mi pakhat chuan a soi he mini vek chundar som pakhat vel khan
katayong khokianga barma sipaiten antong pong ka na chennai na ommai mai no pangkum ni mi le apa ka hliamania anna zual dewa wangin Magui Township Civil Hospital enkol me kan ni thu hriatani chu chau ni lovin kan Palet Township tlak lama rual ban lo omna chena inchu barma sipaiten an lu chila bungrua ti chia saknualin thilpoi mon lak saknuala khum beta dam lo po an soi saneka poisa chiat nuai thum bike pakhat le phone panhi an lak sakzui thu hriatani chutiang vekin August ni rukhan kan Palet Township chunga barma sipaiten omzenei lovin ral thum lian an chelek nuala chena in le biakin na chenual nimin lama kan Palet Township a barma sipaiten ral thum chelek ri lo ma se khochung mun thuma mi puite phone an check sak thu hriat ani ole khati zongkha barma chanchin thar kan puan theite chu ania mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong te chunga kan loma hunduam takin man theina kan du sakna kan hlana cheu